Kum shi benta ban pensngau ya kajing bat jingsha nyon ben kabaki pat ba nong song snong jang kajila kia kendu hakiba bun kiliang kinong yalam ka awakening Indian movement Meghalaya unit haka arphulai tarik unai lur kila penlong ya kapis rally hasenda jang ka lama lairong kari India ka badang shu penyengshan haphalau jang ka office PWD habarik ponchelong hadirin balada ban penlong ya kajing yalang hakani kajaka kidekhot jang ka kithmu saban penlong ya kajing yalang hakmat jang umot jang wok kyang nangba ubayeng persha ka Shillong Civil Hospital Henry ki bor Sinshar district lengba ki magistrate bat ki pulit ki lakhang ban yalum pat ba hasenda umot kyang nangba hadirin ka tu kani por hadirin balaya penbet ta kajing sngu thu la ai lar ban penlong ya kajing yalang hasenda uni umot Bong no ba anda habang ilayay ya ke isu na kaliang tong kedhon mo man situ ipi ke bang ila sim ke isu na kabenta kajing Tudor ki marbam kumtu ke ngilai pedel along no hadin bang ila ay ke siti sabro san pupnai ngut ke MLA ha kapor bakrong ya ka assembly session te ngai na kaliang jong ka VVP ka sim pede ke isu ban yalam ya kali ka jing Tudor jing marbam na kaliang jong kedhon ping hapan ong no mentang hapan sange sipor Namorlay ka asim lo ka Voice of the People Party yang kan ke isu. Dan dari kum kipai ba nong song di benso thu e kata oh nginum la ban ben yen inoru nginum dai ban kan tho yen inoru namar ki political parties le gidam la kajong jingmut jing perkhat e kata ngim la ban tip kum kipai ba le ke ai ka bang namar play ho tindiak na sosi i bong lo kum kenhon andang ila persang napo ke IM Panyakran hadu Rajasthan Himachal Pradesh Uttar Pradesh West Bengal Delhi Mumbai kelen sodong ila de pernikran hadu kat menen kasngi ngarang itu ipi ngarang poyakran ni giso namar kaso kum usok balansha upoy po jela jangi minta arspa tingkas kilo ndai datang na Assam ladang ile tang po malai beri Assam menta usok balansha upoy prapo tingkas kilo tingisa akelengo andangi kendo iginong diso hangni ki retailer ki diso po jela jangi Inang keliki ngong balik himla ban trip ben po Assam. Te kita ginong diso palik ong mangimla ban trip direct nang teh na. Om sha. Te kamut girita la po jala jungi kimsa ban trip na bareng so. Hap thet pe na po jala la jong. Da wanang nuru hap thet pe da kador kabaran na jala jong. Te perkat mepi menta se. Adang itit tang ukubi mencuang ong teng dang yo si tengka artengka sekilo. Biskot mencuang yo si tengka artengka sekilo. Lei mentau la ram am. Lapoi kan no. Laipo, saupo tingkah sekilo apa yang mata. Kadang itit cucu kum kita ki kajor lelai ta. Mensuang irang yotit, kumbong no leseng yotit prapo tingkah sekilo. Hakipor kiba mensuang kumbong no leseng itit, mong no mo. Mentang itit prapo tingkah sekilo, mensuang leseng yotit prapo tingkah telapoi sausan kilo ta. Mentang hafit kemno, tang sipoa kajor hafit. Nama belai telapoi saupo tingkah. Jadi kita gidi ke profit kibangi ngausi kum kipai ba kamtam, kadang ipai sekilonging kibaduk. Ibakardu menta taman bam yo jorro om yo shu bam pura namar ban tit jorro mentang ya ban tit ban jit ha namang iting yo uput no namang itit tang sipoa di sa ingin laj menta hari la jong mentang ya kran ibabun ki perta hari la jong ipenmi ro ka kentin kat bamon pat ndai kai ki jingmot menta atau hari la jong kat bamon mentang yo hari la jong idi se kita ki beri beren jing lai loj Ngimdan ke jing lai loj, ngimdan ke jing snowtho, ke jing syampang ro kamtam habang akran lele kamtam kumangi gipat ba nong song song, ladang ijit ino ro mentang ijit ha jing. Kadang tang katakan North Eastern Hills University, kane ka university kadai jom kita ki North Eastern State, kibran borok kawai ka North East, borok nyau teli ki jela kibran po North East, borok nyau teli jela kibran po North East ndak kan kuliah ni.
Terperkat mafi gipai ba ngi gitrai ri mentah banrung tang hapon ni hu mentang idon jinge. Namang gidang depan ni syong baru profesor PS Chokla beri pu vice chancellor jong kan ni hu hai kindat singi nakalyang jong uru umlaban juba ba ye kani. Namar balai kani huru mano basenchar ki barjala. Kajala jong iru mano basenchar. Dakan mau pa mano basenchar kajala jong i. Hoi, Chief Minister idan po jala la jong. Chief Minister idan po jala la jong. Compare ada unu jai benreu, ndai andang ni pai pede, hak beri bagi funding, financial statement, lalang sedang complete. Usen cari menderi. Kendak ngapan pun tahu ni kaporo, ada ngi kran ni kan lama India ka becerong. Lasi sepak put tam kan lasna. Kan lama India ka sondor kan na fitep. Tang ini lama India, siklor san polak la pelut ke sorka. Siklor san polak ka pelut ke sorka ini lama India. Tang menteh hang ni. Balai ka pisala penentang pathar do kan ni. Balai amla bani rapi ki pajba. Hatongi ki pajba ngi ki eite ha dukan menta. Ngai senai lang pai ka chapa pai ki menta ki pajba kham tam ki to ki longging ki badok ki bakardo ki do ya ka jingdon kam ka jong ki manla kasgi. Rara pai ka ki babon ki yang menta. Rang yekret menta shushu lelei. Ha ka bri bak khawrason ka siniru ka adam utu ukhau ba ki pajba ban thit ka pisa ka badok ru la jano. Yo stang to ukhau ei de bagi khat na po ka train, bagi khat na po ka truck, ki don ru ki snap share ki bangil alap. Pajba ha pakumta hatong idegi ngabat fiting idegi merau te ngaong ipihang ni nagalang jong akenhon kum kita kinong song gibalong song gibalong jingkit kli Meghalaya a weekend concerned citizen ngiyeng namar balay ngikran roh kini gikindak singi hakabri bak jingkiudor jong kimarbam andang ipersang banrek rong hapa assembly pan ayah ketuka siti sebrosan poknai ngut ke MLA mereka nika isu mentah ke bangi kren bangi kipai ba kelak kelalong nok ke political issue ken mau ba pai ba ii ke political party ke besim ni ke isu mentah kedai ke voice of the people party ke voice of the people party mentah ke sim ni ke isu ada kamla ban pendam no sim adan ki bamon macam adhar kinum sim kasong ke monjongi kipai ba namar balai ke fundamental duties jong ka Indian Constitution ada ikan ke rights of the citizen ngadepkan apa freedom of speech and expression, right to life and personal liberty. Lada kajing penbor pan simiu adhar kata kamut nagalang jong sorkar kalau you right no ya riti sensar pajba pan pendam no ya ka artikel ke hak kendai hadu ka artikel ke balai punyo jong ka Indian Constitution da ka bakhenyo yang i simet bangi dei kita kimrau ban simno bangi ni ki sakri ki jongi. Ogi pai banong song on hi ne kapor. Kay borokoi ke bangi pentau ne kapor. Ngim simong bangiwan mandawa nak kata kajing simentoi simet ka jongno. Ndai kani kali ka kam ka jonga ba jong tim ki pai ba bangin haban kran. Ngin haban puni. Ladang ngim puni mentang manusuban puni. Ladang ngim mentang ngim kran manusuban kran. Hak bakado tika isu kapan jayangi namar bay ngai i menta bana kayang jong ada sekongsil le kam la shuban kan ei banyarap yang gi pajba gi balong gi tribals gi pajba gi balong gi kinhon rit paj gi jai benru gi barit paj gi ba em hapo ka jela la jong ka ba em holo ka shilu tribe mentang is go to shai bangim dondor ei ru am bani kran di sekongsil namaga district council kala pentrai kami ki angi babon ba menta ka sarkar ka snai gi tax banlom gi pajba adangi pai gitu gi pajba ki ba kamai jakpo simet banti mau ti siap menta ki sapen mi tax adangi kran menta gitu gi pajba ba pli gi ba komai local taxi menta ki sapen mi tax Larang ipai mentah si kena pule mentah bagi dia punya pule lembaga kuota government kisah fine. Namar pule kim dan adhar. Namar bagi kisah fine kisah pendoro ban pule. Namar bagi kisah pendoro ban pule hak bakado kawan kejing sausi ya ki baing basam saya ingin pa igi kun.